Imana kandi Imana ishimwe. Nanone Imana ishimwe. Amen. Reka dusome, ndifuza kuza kuganira twitonze kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Reka dusome igitabo cy'Abefeso, Abefeso ni igice cya 6 murongo waho w'10 tuze gusoza n'umurongo waho wa 17. Ndaza kugusaba mu dusomere muri Bibiliya y'Ikirundi, Abefeso igice cya 6 umurongo w'10 gusoza n'uwa 17. Ibigwanishwa by'umukristo, ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'urugunge bwa wa murwanizi. Kuko abo tunigana atari ab'inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza nimwe mu mbi z'abantu z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ibyo mwabire ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa umunsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ibyo byose mwabire inkizo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yakumuriro. Mwabire inkofero y'agakiza ngo n'inkota ya mwemu, niyo jambo ry'Imana. Amen. Imana umugisha. Reka nanjye some mu Kinyarwanda kugira ngo ninza kubivuga ubihuze n'ibyo dusomye mu Kirundi hatagize ikigutera urushesho. Haravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza. 16. Kandi ikigeretse kuri ibi byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Amen. Ndatekereza uretse ahari abantu badusuye none, abandi turaziranye cyangwa se abari online tutaziranye, amazina ni Aniseti Nyamugabo, umukristo eranira i Kigali. Navuga ngo sindi umushyitsi muri ene hakori. Imana ishimwe. Ama ndagira ngo abari gusoma barekere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ejo twaravuze ngo turaganira kuri mpemu yera. Imana ishimwe. Twebwe mpemu tuyita umwuka. Imvuga gutyo umenye icyo mvuze. Umwuka, Bibiliya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 25, ejo twarahasomye ntitwabona uburyo tuhasobanura kuko nashatse kutuganira ku mwuka dufite umwanya wabyo wihariye.
ijambo riratubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Iyo tuvuga Imana tuba tuvuga umwuka, n'iyo tuvuze umwuka tuba tuvuga Imana. Imana yiyerekanye mu bihe bitatu, ari byo inama yakozwe, reka mvuge na Kiliziya Katolike bayise Conseil de Nicea, nibyo yise ubutatu butagatifu. Nibyo ndabyemera, ariko si ibyiciro bitatu Imana deja, ntabwo ari Imana eshatu, oya, ni uburyo butatu Imana yiyerekanyemo. Bwa mbere Imana yatanze isezerano mu gitabo cy'Itangiriro muri Edeni. Twebwe tuvuga ingobyi ya Edeni, mwebwe muvuga iki? Itongo rya Edeni. Okay. Yiyerekana, yabwiye inzoka, irayibwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore niho hazaturuka uzakumena umutwe. Urubyaro yavugaga muzarusoma mu gice cya 22 cyangwa 12 Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro, cyangwa 22. Bibiliya Imana ivuga uburyo Imana yabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe niho nzahera amahanga yose umugisha. Ntabwo yavuze imbyaro, ntiyakize mu bwinshi, yavugaga ikoresha ubumwe. Urwo rubyaro rukomoka muri Isaka. Sinza kuvuga igisekuru cya Isaka, muribuka ko Isaka yabyaye Yakobo n'abandi, havamo Bowazi, havamo ba Yesayi, Dawidi. Hanyuma mu rubyaro rwa Dawidi hakomokamo Kristo. Imana ishimwe. Urwo rubyaro iri kuvuga ni Kristo, kuko Satani, murantunga nze kuvuga nitonze munyumve neza, Satani ntabwo ajya kura umukristo mu ishengero ngo amutwara mujyane mu kabari. Uwo ni umwanzuro, ni icyemezo umuntu yifatira cyo kutagaruka mu ikoraniro. Ikintu Satani kunyaga kibi ni ukukurekera mu ishengero akagukura mu inyungu yo guterana. Birumvikana? Akurekera muri korali akakubuza umugisha wo kuririmba, akurekera mu ivugabutumwa akakubuza umugisha, akakubuza inyungu z'icyo wakoze. Ntabwo Satani ajya kubuza gutura, ibyo byo mubihanagure. Narabibabwiye ko Imana niyitemera ituro ryawe ikaguha imbaraga zigumisha mu mufuka. Ntabwo ari Satani. Ikintu cyose Imana ishaka irakiha. Icyo Satani agukorera, icyo agukorera agutwara inyungu z'umurimo wiriwemo. Twebwe nanumvishe no mu Kirundi bivugwa kuba babura baje. Yego? Tujya dukunda kuvuga ngo umuntu utaje mu ikoraniro yagize ate? Ntabwo ahomba nk'uwaje agacyura ubusa. Uwaje agacyura ubusa niwe yahombye kuruta utaje. Rero utaje yaganiriye n'inshuti, yavomye, ubye yatetse, ashobora no kuba yamesa, ashobora no kuba yakora ikintu runaka. Ariko uwaje ntiyaganiriye n'inshuti, ntiyatetse, ntiyavomye, nta kumesa, byose yabiburiye. Umwuka mwemu ikikora ni ukuduha inyungu, muvuga umwimbo, umusaruro. Aradufata akaduhuriza muri Kristo Yesu. Iyo aduhurije muri Yesu, hari abantu batabizi ko iyo umuntu ari umugororotsi akabona impamvu y'amakuba atunguranye, ntagere mu iteraniro, ntaze mu ikoraniro, ariko aho yagiye akagumana ubugororotsi. Iyo abandi bagororotsi bariko barasenga, nawe Imana imuha inyungu zo gusenga.
butatu Imana yiyerekanyemo bwa mbere yakoze ari Imana itaboneka, ariko igaragaza umujinya. Sinzi uko mubita uburakari. Umujinya w'Imana, reka mvuge ngo uteye ubwoba, ariko nuko tuvuga ubwoba, ubundi ubwoba ni ikintu umuntu aremanye nacyo, ariko hejuru y'ubwoba hazaba hari ikindi giterwa n'umujinya w'Imana. Hirya y'ubwoba habaho ikindi kiruta ubwoba. Mucyumvire mu mwuka, kuko mu isi y'umubiri kukivuga biragoye. Bibiliya irambwira ngo Yesu ari mu gashyamba ka Getsemani yasenganye umubabaro, akura Gorigota, ayireba mu mwuka, areba umusaraba, areba ikamba azambikwa mu mutwe ry'amahwa. Ntabwo ari amahwa, ari amahwa asanzwe. Namwe mwita amahwa? Ntabwo ari amahwa asanzwe bambitse Yesu. Hari ibihwa binini bikunda kuba mu Lebanoni, burya hari ayo mahwa mu ishyamba ryayo, ariko na Karumeli. Yes, na Karumeli, ariko apana hejuru kuri ka gasozi ka Eliya, hasi ukizamuka. Na amahwa ngira ngo angana n'urutoki. Okay, imigunguma. Okay. Kuyamwambika mu mutwe yarabiranze ari Getsemani, aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenga, njyewe singereyo ibyari kumba ko i Getsemani, ubindenze ntukibibara. Arongera aragaruka, abona n'ibimurenga, nta murundi uzakinywera, nta munyarwanda uzakinywa, nta munyamahanga uzakinywa. Aravuga ngo bye kuba uko njyewe ushaka, ahubwo bibe uko ushaka. Arabyemera. Hari ikintu cyakozwe amateka atavuga, nta mpuzu naka kari kuri Kristo abanka. Ibishushanyo mubona na filme nuko wayikinnye atari gushyira ivugabutumwamo ibintu by'urukozasoni, ariko ntibigeze bamwambika. Kumukorera umusaraba byari bisobanuye ngo anyure muri bamwe bamwizigiye, nacika intege akavuga amagambo yo gutentebuka, yo gucika intege, abamukurikiye bose baraca basubira inyuma. Bamukorera umusaraba, baravuga ngo anyure hagati y'abamwizigira, yambaye ubusa. Bamurare uko ari, kandi uretse no kwambara ubusa, nta mwami wambaraga ubucocero, ibishwambagara mu gitango iki, ibishwambagara iyo umwami yabyambaraga, igihugu cye cyabaga cyemerewe gucana amatara, barayazimiye. Yesu arabyemera kugira ngo acunge umwana w'umuntu. Kubera iki iyo ntambara n'uwo mubabaro arabikorera iki? Twebwe tubohwa ntabwo twaboshwe bafashe amaboko yacu, hari haraboshwe ubugingo, hari haraboshwe umuntu wacu w'imbere, wari waraboshwe n'umuntu uzaraba Imana, niwe wabuboshye. Wari waraboshwe n'usenga amasengesho akagera ku ijuru. Ko Bibiliya irambwira, n'umuririmbyi wabiririmbye yavuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, akajya gukomanga ku rugi ashaka kurebana n'Imana face to face. Amasengesho
niba ari igihe wabayemo kizima kuruta ibindi, ni igihe wamaze usenga. Narwanyije amasengesho y'abakizwa, narayarwanyije, nakoze habara, naraburanye. Mwebwe murasenga Imana mukatubeshya ngo yavuze, yavugiye. Imana ibwira bose ariko ntivugisha bose. Ivuga kuri bose ariko ntivugana na bose. Igira abantu yahamagariye kuvugana nayo. Kubera iki uwo mubabaro wa Kristo? Kristo ari gushaka kunyaga abantu Satani yabafashe ryari. Nimusoma Itanguriro, reka tuhitize gatoya. Igice cya 6. Ndumva nahagarika igihe ko ndumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Ndumva nabwira isaha ngo nibihagaze. Igice cya 6 Itanguriro. Pastor wongera umfashe kandi. Uko ingeso z'abantu zononekaye mu isi, maze abantu batanguye kugwira ku isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu, babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Uhoraho aravuga ati, mwemu wanje nazokwamara nyinyurana n'umuntu ibihe byose, uko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba y'imyaka 120. Muri icyo gihe hari ibigatanya mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, bakabyarana nabo abana, nibo babizi ba kera babaye barurangiranwa. Urakoze. Ikirundi kivuze neza cyane. Mu ijuru hari ijuru ry'abarikanje, hakaba ijuru ry'abakerubi, amadeparitema y'abamarayika. Buri tsinda ry'abamarayika rigira aho riba. Hanyuma ibizima bine, sinzi niba ariko mubyita mu Kirundi, bihora imbere y'Uwiteka. Ni bine. Icyo mu buseruko, mu burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, byose nta na kimwe cyemerewe kureba Imana mu maso, ariko nibyo byegereye Imana kuruta ibindi. Bibiliya ivuga ubuhamya bwabyo, iravuga iyo ishinga intahe y'ibizima, iravuga ngo amababa amwe bayatwikiriza mu maso kugira ngo batareba Imana. Muzi icyo bisigura? Biravuze ngo ntabaritwa. Ijisho ry'Uwiteka bari ryo riturebera, ntabaritwe mwana. Waduha abakizwa bameze nk'ibizima imbere y'Imana. Pawulo yaravuze ngo iyo ndeba iby'isi mbona bibambye, ngo nanjye isi ndeba mba mbona nayibambwe. Nta na kimwe cyo kwifuza. Isi ntiyifuza Pawulo kuko imubona ku musaraba, na Pawulo ntiyifuza isi kuko ayibona ku musaraba. Iyo iby'isi bifashe gutyo, niho bijya byashoboka akantu ka gatatu twavuze nijoro, guha Imana ibyo ufite. Iyo ubonye isi nk'ibambye, niho ujya wagira umutima wo gukora mu byo ufite, ugashikanira Uwiteka ukavuga byose. Muri ibi yaravuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'Uhoraho asanga. Iyo iby'isi bitabambye kuri wowe, ubirutisha Imana. N'abantu benshi, sinzi niba nta devi y'Imana ingarure, n'abantu benshi iyo bariko barasenga, ntibasenga ngo basabane na Mpemu, baba bashaka ibyo Mpemu yavuganye nabo. Iyo nayo ni deviation. Kuko iyo bitinze kukugeraho, urivumbura. Niba
uzasanga abakizwa bari kuvuga niba ari wowe wafuze bisohoze bamenye ko nasenze. Ntabwo yari objective y'Imana. Ntabwo Imana ibikorera ngo babimenye. No, nta muntu Imana ipresenta imirimo yayo. Yo irabizi ko ikora yaba itaragukorera yaba yaranakoze. Irabizi ko ari Imana. Yo irabizi ko ifise imwe. Yaguha itaguha. Irabizi ko ari umutunzi. Ntabwo ishaka kwemeza umuntu n'ibintu Imana itatinda. Ibisima andi mababa biyatwikiriza ibirenge. Ibirenge Bibiliya yavuze ngo dukwese inkweto arizo butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo ubutumwa, reka ngaruke gutya muri ubu buryo byumvikane. Amagambo yo muri twe yo guhamya Imana abatwikiriwe n'ibiganza by'Imana. Nujya kuvuga ijambo bwiye mwene so riba ari ijambo ritagiye nk'icumu rimutera mu mutima, ahubwo riba ari ijambo riherekejwe n'ubushake bw'Imana. Riba ari ijambo rijya kururutsa umutima we, kuko impamvu Imana idutanga ngo badusuzugure nuko twebwe twamenye icyubahiro kirenze ibindi byo mu isi. Imana iradutanga bakatwambura ibyo mu isi kugira ngo tugumane icyo tuzi cyo mu ijuru. Imana ishimwe. Impamvu bagutuka nuko ari we wenyine wihangana. Niwihangana baraba bariye ku mbuto zo kwihangana ziri mu bagororotse. Imana rero iragutanga kugira ngo bagutuke imbuto zo muri wowe ziribweho. N'iki bikorera. Noneho iyo rero ibirenge byawe bitwikiriwe n'amaboko y'Imana, amababa y'Uhoraho, ibiganza by'Imana iyo bitwikiriye, haleluya, iyo bitwikiriye ibirenge byawe, aho ukandagira haba ari mu bushake bwawe. Ntushobora kuba mu bitaramo bitejejwe. Nari kumwe na pastor mu Rwanda, uwo muntu aramwibuka, aramubwira ngo ndashaka kugusohokana ngo mujyane muri hoteli. Namwe ntabwo byagushobokera. Pastor arabyibuka n'umuhari. Nta muntu nge mwemera udakizwa wangurira na kasharete. Ukura amafaranga mu gukiranirwa wewe nurangiza ungurire soda. Siwezi. Ngo twicarane nge ntabwo twicarane turaganira ikiza. Iyo aza kuba atari umukizwa ariko wo hanze, ariko ubwo wo mu ishengero tujye tubonanirayo, ahandi nta mpamvu. Nehemiya ajya kubaka urusengero rwa Yerusalemu, ukuboko kumwe kwafashe inkota, ukundi gufata umwiko. Kajya afata umwiko, sizi uko muwita, aksante. Kajya afata umwiko yubaka, yajya gufata nivo agaca hindura. Ukuboko gufite inkota ndikwigeze kuyishyira hasi. Yaravuze ngo aho kurambika inkota hasi, narambika umwiko ngatora nivo. Agatora nivo agapima, yabona bireshya akongera agafata umwiko agatera ku mucanga. Ariko kanezerewe. Muzi impamvu yaravuze ngo Sanibarati, Tobiya na Geshemu bari hano hafi. Kandi Sanibarati yari muramu wa Tobiya, yari musaza w'umugore wa Nehemiya. Yari musaza w'umugore wa Nehemiya. Urumva yarwanaga n'umuhungu wa sebukwe. Kugira ngo mubyumve neza. None barwanyaga umugabo wa mushiki wabo. Baramubwira ngo ibyo ngibyo ingunzu zizabisenya. Aravuga ntacyo bitwaye. Agiye kubaka ahera ku nkike kuri korutire. Ntabwo yagiye mu rusengero, yahereye kuri korutire. Icyo bisobanura ni iki, birasigura iki? Abo turi kumwe bafite imbaraga z'amavamuye, sibyo? Noneho reka dutangirire hano kuri korutire. Abanzi bacu bazaza kuturwanya tutakigaragara inyuma, turi imbere, korutire badukingirije. Iyo ubanje gutandukana n'ikigare, uba washyizeho korutire y'agakiza.
ufashe decision yabo wicarana nabo abo mugendana ibyo muganira ugafata decision abari korutire kandi ibigwi by'umugabo si imirimo yakoze ni uburyo yitwara nyuma yo gukora bya bindi. Murakoze. Andi mababa ya gatatu ibizima byarayagurukishaga. Nkunda systeme byagendagamo. Ndabikunda we. Ezekiel ngo yareretswe areba ibizima. Ariko hari abantu berekwa nuko kwihora uva kureba amahembe n'abarozi bakuroga. Eka da. Ibyo byegeye iyo yirebera ibizima. Ariko mana. Iri joro Imana ibahishurire. Imana ibahishurire. Kandi ibyo nta mupfumu ujya ubibona. Ariko abarozi bakuroga umupfumu arabaraba bakabamenya. Ariko nta mupfumu ujya ubona ibizima bindi. Nta ujya ubireba. Imana iguyerekwa abisi batabona. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Iryo juru ririmo ibizima n'iryo juru mu nyumve ahaterekwa intebe y'Uwiteka nta wundi winjiramo, ahubwo ibizima biri mu marembo umucyo wahera cyane Imana yicaye aho ibyagiye, sibyo? Aho ibyagiye umucyo usohokamo uturukamo niwe ibizima biramya. Ntabwo birakabona Imana ntibiyegera. Imana yari ifunze iravuga ngo ntimumbona. Icyo iri kwirakora ni iki? Iri kwirarepeta indirimbo izaririmba ishengero ryazamutse. Ubu izabiri kuvuga ngo iki? Kuvisi itararema niwe yatangiye repetition. No, repetition signifie quoi? Gusubiraho, sibyo? No, kubera iki umuntu asubiramo se? Nuko ari kuvuga ibintu ko adashaka kuza kubivuga. Mwandi magambo irayirepete kumva ntiraryoha, ikavuga ngo reka nongere. Ariko abakizwa bateguriwe ibintu bene data. Abakizwa barateguriwe iwe data we. Niba muzi indirimbo mu Kinyarwanda muyifashe. Ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye. Ubwo azaza amagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro by'Umucunguzi. Bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Mbese ubwo mubona bisamera bite? Yesu umwami natwakira,
hamwe n'abamarayika bera ko badukumbuye. Tusaba amahoro tuzagubwa neza, isezerano risohoye. Ariko Mana Imana ishimwe, ubwo tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Imana ishimwe. Nitugerayo tuzaririmba indirimbo zo kunesha. Imana ishimwe. Zatsinze nta kizadutandukanayo, tuzabana y'akaramata n'umukiza wacu. Tubanye na Yesu n'intwari zatsinze, nta kizadutandukanayo, kuko Imana izahanagura amarira yacu. Jamumbura n'umunsi zakera mw'ijuru, zanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, niba uruta inshuti zose zo mw'isi. Anyurura mbabaye, anyisa amakuba, amaganya yanjye ajyanyakira, yaka nk'inyenyeri itaka n'uw'igikundiro, niba uruta inshuti zose zo mw'isi. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzampe gutinyuka, y'amazi maremare y'urupfu, nyambuka ngere mw'ijuru. Nzaririmba indirimbo z'ishimwe, indirimbo zigusingiza. Tubirizemo isoko y'amazi y'urupfu,
igicu munzere cyana mw'ijuru Berimamba izanunga mu nzira izanunga ngana mw'ijuru. Imana yateguye ubuturo Imana ishimwe. Ibizima iyo biriko biraguruka nta na kimwe kijya mu mwanya w'ikindi. Ikireba mu majyaruguru iyo bigurutse bijya amajyepfo ntigihindukira, icyo mu majyepfo kirakirebera. Uko niko amashengero mu isi yari akwiriye kuba ameze. Pentecote yari ikwiriye kurebera Nihakore ikarebera Methodiste, ariko kubera amahame y'abantu duca tuvuga we ntuzajye guteranirayo. Murantunga. Ndi kubura uko mvuga. Reka nsimbe kugira ngo dusoze. Hari n'ijuru ryari rusange, hakaba n'ijuru Pawulo yise ijuru rya gatatu. Ijuru rya gatatu, ijuru ry'ibizima ntawe urijyamo, nta muntu wo mu isi y'umubiri urijyamo. Icyakora Imana ibikingurira inkoramutima zayo zigahishurirwayo. Inkoramutima z'Imana ntabwo ari buri muntu wese, ni inkoramutima. Daniyeli yarahabonye, Enoke atuzwayo, Yesaya yaraheretswe, yarahabonye mu gice cya 6. Yesaya, Ezekiyeli araherekwa nawe arahabona. Aburahamu ahabona yaciye arorera kubaka. Yaravuze ngo ntabwo nzigera nubaka mu isi. Yapfuye atagira inzu, yabaga mu mahema, yanze kubaka. Aravuga ngo nkurikije ahantu nabonye nateguriwe ntacyo nakora hano, yanga kubaka. Yapfuye ntanze afise. Hari abantu, hari itsinda ry'abantu tugira mu Rwanda ryabaga imurenge ahitwa kwa Mariyamu. Bari abakobwa bararirimba basaza batabizi, baba bakecuru nta mariage, nta n'umuntu wigeze abatereta. Bakoma amashyi gutya bakaguruka bagahagarara mu kirere, bakamara iminsi 3 bariko barakoma amashyi gusa. Hari umugabo yigeze yajya kuragira inka, ageze mu aho aragira inka ziri kurisha, aterura indirimbo aririmba Yerusalemu, tuzayigendagenda Yerusalemu, tuzayitambagiramo Yerusalemu, umurwa w'amahoro. Ashajya mu mwuka, amara ibyumweru 2 ari kuririmba. Inka zirataha, zigeze mu rugo, avuye muri mwemu aragenda aravuga ngo nta nka mubonye. Aravuga ngo igihe zaziye zaje kera yari muri mwemu. Ntabwo wakuzura mwemu ngo wugurure iduka.
ntabwo bivamo. Noneho muranyumvise. Ntabwo wakuzura mpemu ngugume mukaza abandi bari gusenga umwuka hano ntibivamo. Igihundwe ahantu mwemu yamanukiye mu Rwanda, hari abari ko baradandaza inyanya bamanuka bikoreye intebo bava hitwa Nyakabuye, bagera ku rusengero rwa Deperi Gihundwe. Abari mu rusengero bari ko baravuga indimi za mwemu, nabo bari mwibarabara bajya kudandaza, bagafatwa na mwemu bakaza n'intebo y'inyanya bakaza mu rusengero bafashwe na mwemu. Ntabwo yakwemerera guhagararana n'ababonetse bose, ntabwo abyemera. Hagarara n'umuntu akakunukira, uba bowari, arakubowaringa ukumva. Nababwiye ngo munsengere bigende gahoro. Imbaraga ziri muri aya masengero, bifurije kuyasoza. Mbega nibyo kubarira umuntu, mbe ntabwo mureba. Murakoze. Iryo juru rya gatatu niryo juru abakizwa bafitemo office, niryo juru ririmo biro z'abakizwa. Aho ni mu butware bw'Imana, muri autorite. Aho niho tubagira ibibyimba, niho dutangira abana. Ubwira umuntu tufata urubyaro ugenda ubyare, niho dukiriza indwara bari gutifata umuti. Aho harimo laboratoire isi tigeze igira, niho abantu barwarira tukavuga ngo akira gukira. Uko gukira guturuka muri iryo juru rya gatatu. Niho dukura akazi, ni ijuru ry'amasezerano. Hakaba ijuru ryo kuramya no guhimbaza, navuga ngo ryapfuye Satani yakoreragamo ayoboye kuramya no guhimbaza. Igihe yivumbura ku Mana, Imana yaramujugunye, yamukuye mu ijuru, arakoka agwa mu isi. Igihe akotse agwa mu isi, abamarayika y'abizima ya departema yose yo mu ijuru turamusabira gutuza kubw'imbaraga z'Imana, akomeze yubakwe n'umwuka ariko atuje. Departments zose zo mu ijuru zaravuze ngo wasiwe ugushije ishyano kubera uko umanukiye. None mwebwe umukizwa aragwa mukamuseka, yahuye n'icyo ijuru ry'isi ishyano mugaseka. Satani iryo juru arikurwamo, ntabwo yaryirukanwemo ngo aricikemo burundu, yongeye kujya kurizereramo. Yarongeye ajya kurizereramo, ari kurizereramo asanga habaye ikoraniro. Muribuka ajya gusaba Yobu, yahuye n'Imana muri iryo joro. Umunsi Ahabu apfira ku rugamba, inama yategetse ko apfa yari yakorewe muri iri juru. Muribuka ko Bibiliya iravuga ngo umwuka mubi. Abakoze iyi translation batranslatinga baravuze ngo umwuka mubi uturuka ku Uwiteka, niko ikinyarwanda ivuga. Ariko ntabwo ari umwuka mubi w'Imana, ntabwo ari mpemu mbi y'Imana, oya. Ahubwo Imana yakuyeho protection kuri Ahabu, mpemu mbi iramwataka.
byakorewe muri iri juru. Iri juru ryamanutsemo abamarayika 4. Ahangaha amasengesho dusenga, amakuba duhura nayo mu isi n'intambara yemwe z'ibihugu nuko kugabanya imipaka, byose byakozwe n'aba bamarayika 4 bamanutse mu ijuru, batari ku ruhande rw'Imana, batari no ku ruhande rwa Satani. Tubita devil, sekibi. Hari demons, hari devil, hari Satan, hari Satani taxoneri. Hari demons, daimoni, na amatsinda y'abadayimoni, ni kimwe cya gatatu cy'abamarayika Satani yamanukanye nabo. Hakaba devil, na abamarayika Bibiliya yise nk'emumbi zo mu ijuru. Bashobora gutanga ururimi, ukavuga mu rurimi. Bashobora gutanga amaono, iyerekwa, ukerekwa. Nibo baha abapfumu imbaraga. Nibo bugara umugisha wawe. Iyo bawugaye bashobora no kuwudeviya bakawuha undi. Ubu hari abantu batigeze bakora mariage, ariko mariage zabo zarashyingiwe n'abantu, abandi barazikoze. Hari abantu badafise amazu yabo yicawemo n'abandi. Hari abantu batagira imiduga, kandi imiduga yabo yaraje. Muzasome Daniel yarasenze ibisubizo bye biraza, ariko ntiyabyakira. Abamedi n'abaperesi barabifata. Uwafashe ibyawe no kubitanga arabishobora. Afata umugabo wawe aba mu rugo akamusuzugura. Iyi mpemu nimbi ikamusuzugura, ikanamusuzuguza, ikamukwambura umugore w'icyubahiro, ikamushyira umukozi wo mu rugo. Iramukunyaga, ikamutwara kureba umudandaza ku ibarabara. Umuntu utafata ukuboko ku manywa ku murango ngo mugendane, nijoro ukamuguti ndagukunda. Ni iyi mpemu mbi ibikora. Bane baramanutse bava muri iryo juru ryo kuramya no guhimbaza, kuko kuramya ntibikibera mu ijuru, bisigaye bibera mu mitima y'abizigira. Nati mu maeglise, mu mitima y'abizigira niho haba ikoraniro ryo kuramya. Noneho iyo dufite wa mutima uramya Imana, duhuriza hamwe amajwi nabo dusangiye ukwizera, tukakora icyitwa korali, timu, tugakora unity, tukaramya. Iyo turi kuramya Imana ntiturebera muri yeni hakore, oya, iturebera muri Kristo, kuko niwe murongozi w'abaramya bagahimbaza Imana. Iyo turebera muri Kristo, irakureba ikabona uri kuramya na Dawidi na Azafu i Yerusalemu. Irakureba uri kuraririmba ikakubona imbere yayo muri Kristo. Niho Imana iturabira, naho ikurebera muri Kristo. Iyo kubonye muri Kristo Yesu, umuririmbyi waririmbye 120 mu ndirimbo z'iwacu mu Kinyarwanda, yaravuze ngo nta guciraho urubanza, akwita umugororotsi. Nihuta ngira mbese, iyi myuka ireba abana b'abantu, abakobwa bo mu isi, iryamana nabo irabasamanya. Bibiliya yavuze ngo babyarana abana. Mbega muri kunyumva? Umwuka niwo uturukamo umuntu, ntabwo ari ugushira isoni. Sperme, spams, ni amazi. Kandi ishingiro ry'amazi ni umwuka. Umuntu mbere y'uko abaho yabanje kuba mu bitekerezo by'Imana, ataraba umuntu ufatika. Ko Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Uwo muntu usa n'Imana yamaze kumukereya, iri kumurema, izi neza uko ishaka kumugira. Birumvikana ko yabayeho mbere y'uko aremwa. Niko Imana yabwiye Yeremiya, yaramubwiye ngo nakumenye ntaragira gute. Bivuze ngo Yeremiya yabayeho ataravuka, sibyo? Nawe niko biri, utarabaho wabagaye, ni muri mwemu. None mwemu mbi iraje ibyarana n'umuntu, ariko ntibabyaye mwemu. Munyumve,
ntabwo umuntu yabyaye mpemu, yabyaye umuntu nyamuntu, ariko se w'uwo muntu ari mpemu mbi. Bibiliya yatubwiye ngo byari ibiki? Ibigatari. Kirundi kibivuga neza kweli. Ibyo byose byarwanyije Imana kugira ngo abana bo mu mubiri babyawe na mpemu bakominikane, bagire kominikasiyo na base. Baciye bashiraho kuraguza. Baciye bashyiraho kuraguza. Mujya mwibaza ngo abaruga bunguka iki? Ngo ni iki bunguka? Baba bari gukorera base. Noneho abana b'umwijima kugira ngo bakominikane na base, munyumve, bakorera mu mwuka, muri mpemu mbi, bagakora. Aragutongera amajambo akuvuze ko akaba, agutumira ihembe bikagukubita. Sibyo none muri mwe hari umuntu bigeze baroga imyuka mibi ikamukubita? Wabonye umuntu ugukubise? Ni imyuka mibi. Kubera iki rero dutegekwa gusengesha umwuka? Twebwe tuba twimutse mu mubiri tugiye guhuza imyuka. Mu yandi magambo, Imana niyo ifise imbaraga zo gutsinda ya myuka, kuko niyo yayihishiriye mu ijuru, niyo ikanagira iyishobora. Iyo tuba turisonzesha, tuba turi kwambura umubiri ibyabo, tuzana umubiri muri mpemu. Iyo duha umubiri mpemu, tuba ba mpemu yera. Haleluya! Iyo tuba ba mpemu yera, tuba dukora komba spirituel. Tuba turiko turategura intambara. Ngo kwino nawe twebwe twagira ngo abana barwane, namwe mugita kurwana, tukabajya hagati tukayobora ivu. Namwe yene tukaca tugira dutya, kabuti niba ushaka kurwana kubita ngaha, sibyo? Na gutya exactly. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Iyo umuntu ari gusenga, hindukira ubwira umuntu ngo wowe, ego, iyo uri gusenga uba wafashe mpemu mbi na mpemu yera, ukajya ku ruhande ukagira urya. Nicyo kwisonzesha bivuga, ugira urya. Mu Kinyarwanda turavuga ngo akaruta kandi. Murakoze. Pero umuntu ikiganza muri kumwe, mubwire ngo mpema kurwaniriza. Mubwire ngo mpema atera undi. Haleluya! Imbaraga z'Imana zikurwanirire, ukuboko kw'Imana kuguserukire. Haguruka unyikirize. Haleluya! Murugo rwawe mwema seruke, ku bana bawe mwema seruke, mu kazi kawe mwema seruke, ku buzima bwawe mwema seruke, mwema seruke, mwema yiyisire, mwema yirwanirire, mwema yirwanirire, mwema yirwanirire. Nyikiriza. Haleluya! Imana ishimwe. Amen.
aya masengesho agukureho imigozi yose y'akarande. uyu mwanya mpemu agukorere deliverance, mpemu akubohore, agutandukanye n'ibyo atigeze agena ku buzima bwawe, akure ifoto yawe aho yanyagiwe, akure abana bawe aho banyagiwe, akure mariage yawe aho yanyagiwe, akure ubuzima bwawe aho bwanyagiwe, akure haleluya umugisha wawe wari warafashwe n'undi mwemu mubi uturuka kuri dayimoni. Mpemu yera akubohoreza amasezerano, agusubiza inzozi zawe, aguha indoto zawe, agusubiza ibyo watakaje, agusubiza ibyo wahombye. Mpemu yera yongera kugarurira ibyo wagize. Reka nkaguma niyikwiye kuvuga neza, ndasoje kandi hema kugira mu isi y'amasezerano, akubwira ikiruta icyo wasengeye, aguha ibiruta ibyo wasabye, agusohoreza ibiruta ibyo utekereza, akubwira mu isi y'amasezerano. Aho muri abo badayimoni nibo bashyiraho icyo twita generation curse, igisekuru cyavumwe. Igisekuru cyavumwe imirimo yacyo niyo twita karande. Tuzobigaruka hejuru. Twagira ngo tubanze dusengere uyu muntu. Hari umuntu wari waraguye mu byaha, cyangwa se atagisenga, cyangwa adafite ishengero abarizwamo. Tubanze tumusengere abe connecte na mpemu yera, tubone kumusengera ngo mpemu yera mu rwandire. Waba uri kumwe natwe ngo duze ikiganza. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. muze tubasengere. Kuvuga umuntu utagisenga, umuntu wari waraguye, bavuze ko tuzajya dusoza saa moya n'igice, sibyo? Ndabona hari n'iminota, reka tubasengere. Hari umuntu uba mu ishengero, ibanga ryawe na mpemu, urabizi ko hari imirimo itari yabizigira ujya ukora, ntabwo tukubaza ngo ni iyihe. Noneho ku bwawe umutima hari icyo ukwemeje ngo nawe uze tugusengera. Accent. Ganira na mpemu yera aba ariyo ikubwira ngo jyayo. Ganira na mpemu yera. Ijuru ryamanutse ni umwanya wo guha Kristo intebe ye y'umwuka, intebe ya mpemu. Ni umwanya wo kugurura muri twe, mpemu agaruke muri twebwe. Imana ishimwe. Ongera kandi umubwire ngo tura muri gigaruka, ongera ugaruke. Urumva hari ahantu ushaka gutuza mpemu atarari ngo uze tugusenge. Sinzi impamvu ushaka gutinda aho ngaho, aho wumva gatari ugira ngo hari aho wari warimutse. Ariko kandi ndashaka wongere wime ingoma, mpemu yonge. Bikora ubitekerejeho. Mpemu ari muri wowe ntiwojya mu kabari, ntiwaborerwa, ntiwaba umusinzi, tuvuga umusinzi murevi. Mpemu ari muri wowe, hari amajambo utovuga, hari ibitaramo utobamo. Mpemu ari muri wowe, ntiwojya ku mupfumu, mpemu akurimo. Hari imirimo utakora, hari inyandiko, hari dokima utasinya. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha.
ngira nigombe mu ngeri adufashe ngeri hino, ariko kandi hari abantu dushaka gusengera by'umwihariko batarabatizwa mu mazi menshi. Sinshaka kuvuga ibyo ndi kubona, kuko ibyo ndi kwerekwa biri munsi cyane y'iby'ijambo riri bukore. Ntabwo ushaka gutindaho, ariko ntabwo urabatizwa mu mazi menshi. Wadutse ikiganza tukagusengera. Ngo hano utarabatizwa mu mazi menshi, shika hano, ntacyo bitwaye, nta kibazo, uzizana ongera uko umwuka kuyoboye, dusengere ku Mana. Ariko utarasenga nagusaba gatoya tugasengera umuntu urwaye. Ntabwo mubyaguruka, mukomeze mubyagire, mutuze ikiganza gusa. Vuga ngo wa mubiri wanjye we, uyu mwanya uhindutse muzima. Vuga ngo wa maraso we, uyu mwanya ubaye mazima. Vuga ngo wagufwa we, uyu mwanya ubaye muzima. Vuga ngo imitekerereze yanjye yose irakize. Vuga ngo mbaye muzima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuza gato dusenge. Mana, turagushimiye dore mukiza w'indwara. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo ni ikimenyetso kizagendana n'abizera. None uyu mwanya injira mu mitsi, mu magufwa, mu maraso, mu misokoro, ukize. Turaguhamagaye n'imbaraga zawe kugira ngo ureme amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Ureme amashimwe, ibyifuzo byari mu mitima yacu bisubirishe kugira neza kwawe, kugira ngo abantu bambara amashimwe, bakenyere impinduka z'ibihe, babone umunezero uturuka mu biganza byiza by'Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Asante Yesu. Dusenge. Uretse ko numvaga ntari uwo gusengera abandi, ko numva nanjye ndi uwo gusengera, ariko kuko ari njye ndabahagarariye, reka ndeguke imbere y'Imana. Bavuze ikintu ngira ngo wenda amatwi twumva kimwe. Yesu ashimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo igihe kije kandi kirasohoye ubwo abasenga gato bakwiye gusengera mu mpera. Nawe by'ukura byumva ko utakiri mu mpera. Rero nagira nsaba ababyumvise, ukaba wumva uvuga ati nukuri nubwo nsenga ndumva ntahamanya n'ijuru. Reka ndetse ndabasaba umwe wese asubire mu kibanza cye, dusengere mu kibanza aho muri. Mwihangane kubasubizayo no kugira ngo tubone uko dusenga, ndagira ngo abwire uburyo dusenga, ariko ntuwicare uhagarare mu kibanza cyawe. Wewe wari usanzwe uri hano, uca uhagarara mu kibanza cyawe. Twivanze n'isi ku kigezo tutakiri abizigirwa imbere y'Imana. Ariyo mpamvu mwumva tuvuga, ariko kwa kuvuga ntiduhabwe uhita twumvirwa. Turamera nk'abana batakira inyuma y'urugo, ariko abari mu rugo ntibatwumva. Mbibutse ibintu bishobora guca umubano w'umuntu n'Imana, byashobora kuba ari ibyaha. Birashoboka ko ari isezerano wari waragiranye n'Imana utacyubaha. Byashobora ko hari imbago cyangwa impambo washinguye aho utarenga usigaye urenga. Birashoboka ko hari n'ibyo uba warasezeranye n'Imana ariko byakunaniye kubaha.
ivyo byose biroroshye guca umubano wawe n'Imana, ugasigara usengera mu mubiri utagisengera mu mpemu. Wabwiriza ukabwiririza mu mubiri ntubwirize mu mpemu. Waririmba ukaririmbira mu mubiri nturirimbire mu mpemu. Niyo mpamvu ubona ibintu byabaye kamenyero iki gihe, ibintu twarabimenyereye, ndetse n'ibyo dukora ntibigikora ku mitima y'abantu, kuko tubikorera iwacu, tubikorera iwacu mu mubiri, ariko ntibigikorerwa kwa Data. Icyo nicyo twagira dusabe. Aya masengesho tuyasengeye mu mubiri, uretse gukuramo imvune zo kurwara esitoma, nta kindi twakunguka. Ariko Imana yodutiza ikatugirira icyizere cyo kongera kutugarura mu rugo, vyoduhesha gutuma aya masengesho tuzoyasoza turi abandi. Ndagira ngo nsabe umuntu wavyumvise afukame, utagwaye ivi, badusenga. Uwavyumvise kuko umuntu niwe yiyumva. Jewe niyumvise kandi aho nagwiriye nahumvise. Nawe niba uhumvise aho wagwiriye, ukaba wumva connection yawe n'Imana ntayikina, uca utabaza so. Mana Data wa twese. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo binteye ubwoba kuguhanga amaso, ariko aravuga ngo imbabazi zawe nizo niteze nawe. Uyu ni umunsi wa kabiri w'amasengesho yo gusoza umwaka. Twateguye nk'ishengero, ariko tuyobowe nawe. Tumaze kwisuzumira ijambo rivuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abantu batazovuga ngo dusengera kuri uyu musozi wa Yakobo, cyangwa ngo Imana ivugira i Yerusalemu gusa, ahubwo ubwira umugore umubwira ngo mugore nyizere, kuko igihe kije kirashitse, ubwo abasenga Data by'ukuri bakwiye kumusengera mu mpemu no mu kuri. Uravuga ngo abo nibo bakwiye. Twakoze ibyaha ntitwashikira kwera kwawe, kuko isi yaratuyobeje idukundisha ibyaha. Ntitwaba nka Paul ngo dutange imibiri n'ibinazi, n'abagerageje kuyitanga twayitanze igice. Ibyacu byaratuyoboye bituma tuyoboka ibindi. Duciye bugufi nk'ishengero, turariza abagabo n'abagore n'abakobwa n'abasore, tubabarira ibicumuro byose twakoreye muri iyi nzira. Dukureho urubanza rw'ibyaha, Mana. Tweze utuboneze abari muri rusengero n'abariko baradukurikirana batari hano. Amaraso ya Yesu namanuke nk'isabuni y'abameshi, amanuke nka Ezobu atweze. Dawudi yaravuze ngo nyuzuyesha Ezobu yawe mbera. Konegisiyo yacu yaracitse, dusigaye dukorera inyuma y'urugo, ariko ijambo ryawe aka kanya Mana riratugaye. Tubabarire, ubushobozi bw'ijambo nibukore. Ntego yera nagendagende muri iyi mitima, ntego yera navugane n'umuntu wese, ntego yera naganire n'umuntu wese, ntego yera w'Imana. Yewe shengero, yewe ntego yera natuganirize, ntego yera nazavugane natwe, ntego yera niwe yemeza, ntego yera naza nsinde, ntego yera naza nsinde. Ibyaha bikugwa imbere y'amazina yacu, ibyaha byose nibikugwa imbere y'amazina yacu. Tubabemerwa imbere y'Imana, tumaze kwemerwa n'izina rya Yesu, tumaze kwemerwa aka kanya. Twongere duhabwe icyangombwa, twemere duhabwe icyangombwa kitwemerera guhura n'Imana, kitwemerera gushika mu ijuru rya gatatu, ahabera baganirira n'Imana, ahabera bavuganira n'Imana, ahabera basurirwa n'Imana, ahabera bemererwa n'ijuru.
data wera uzobukoze. Urakoze turagushimye, urakoze turagukengurukiye. Erega iyo dusaba twizera ko wumva, iyo dusaba twizera kutwumva. Urakoze kutwumvise kandi kutwejeje. Uhereye umunsi uduha imbaraga tugifukamye kuri aya mavi, tugusabye imbaraga zo kunesha isi, tugusabye imbaraga zo gutera umugongo iby'isi tugatumbira wowe gusa, tugusabye imbaraga zo kubona iby'isi nk'ibibambwe ahubwo tugatumbira wowe kuko ari wowe banze ryo kwizerwa. Urakoze turagushimye kandi turagukengurukiye mu izina rya Yesu Kristo niko tubisabye. Amen. Amen.